Ioannis lenong makadway kita kot barok san penyo mat ke jura ke jingiap Lazarus Jisu U ke Jingmihpat ba ke Jingim Jisu U yang.11 biang Lazarus ke jingiasylla pyrshah Jisu. A man named Lazarus, who lived in Bethany, became sick. But I will go and wake him up. Ke jingiap Lazarus ke dekat iwe hadu kan rio. Lazarus is dead. Jisu ke Jingmihpat ba ke Jingim ke dekat kat niau hadu ar penyo. You had been here, Lord, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask him for. Your brother will rise to life. I know that he will rise to life on the last day. I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die. And those who live and believe in me will never die. Mary arrived where Jesus was, and as soon as she saw him, she fell at his feet. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Jesus saw her weeping, and he saw how the people with her were weeping also. His heart was touched, and he was deeply moved. Jisu U yang ke dekat ar peprah hadu lai penyo. Where have you buried him? 11 biang Lazarus dekat lai peprah hadu pesau-pesau. Jesus wept. See how much he loved him, the people. Lazarus! Come out! He came out. Untie him and let him go. So the Ke Pharisees jingiasylla pyrshah Jisu dekat pesau-pesan hadu san penyo. do. What fools you are! Don't you realize that it is better for you to have let one man die for the people instead of having the whole nation destroyed? From that day on, the Jewish authorities made plans to kill Jesus. The chief priests and the Pharisees had given orders that if anyone knew where Jesus was, he must report it, so that they could arrest him. Wei beri bakateng Lazarus balai song habe Thania ula kempang. Kapatina kala long ka sinong bai song ka Maria baka kemen jong ka Martha. Kane ka Maria kala long kata ka bala pesle yo Jisu da ka ting iubi bar ka bala niat ya ki jat jong udo nukli la jong. It was De her brother, kemen jong ka bapang. who was sick. Kita kisi para kala patin jauh Jisu. Ko kena ulok bayi jong piu pang.
Habau Jisu lai sengal kata uloong kane kajing pangkan empoi sa jingiap. Hare kan ai burom ya ublei. To God. Daka ukun ubleiru umyo burom. God will receive glory. Ujisu lai ye ya kamata badika para jongka. Badi ya Lazarus. Hare habau lai yo kubo bau Lazarus upang. Ula sa kata kajaka sa arsni. Nanta uloong hakala keserai. Yang ngemyalai sejudia. Kadung ikai keseran kilaya om. Aksen gitu gilata banan tenma ya me. Tenme mud banlik biang seta. Jisu la juba. Jiski kalong karar kanta emdeh la dau briu ya mesti jentut namar bau yo ida kajing sai keberan kepartai. Rela dau ya mer jentut namar don jeng sai ban alam yo. Jisu long ai kane patu sa pembuat. Ulasar sulak jami uyo tia. Ngan le nak kesil yo. Keseran kela jubab. Ladau yo tiak ko kandat. Oh sakuai. Jisu lamut bau Lazarus layap. Have died. Kipat kitara bau mut kan yo tiak jatai. Kontau Jisu la kunca haki. Lazarus layap. Rena kamenta jampi. Kalabha bang adam macam ladon hangta. Namar menta pinsang yai. Yang ini alek Jisu. Utama sebalakot ikimus lo ngana para semran. Disciples Ya ngiru ngini alai pangini ayap lang badu. Die with him. Kabau Jisu lo kuai ulah siapa ya ulah terus nak japa saus ni. Kabat ni agaran kumba armer na Jerusalem. than 2 miles from Jerusalem. Bangun Jisu kelawan paling kedua itu mata pengamaria ban pertigaan yakin nama dia penghemen joki. Nama kemata dia sengal bersulangwan kalami ban decau yu kemaria rasa apa iya. Kamarta kerong ho Jisu. Ladami ladan hangni ko kenrat. Men jonga unam dalayam. But I know Rei ngatep bawat mentau. Ubleun ay mikat ke bamipa na u. Men sopi un samipat Jisu lo ngaka. Ngatep baun samipat hakasi khadu. Jisu lo ngaka. Ngalong ke jingmihpat berkacing im. Jar bangai hanga un im walada ulayam. Even though they die, Baru tahu pe im bat bangai hanga even me. unam yap lano. Pingai je kan ni? Believe this. Hoy kenrat. Kalau jubah I do. Ngangej bamelong mesaya. Ukun ublei badai banwan syaka perthai. hendak ke martha la ong gumne la le ban khot chap ja re la ka para kamaria. Unong ikai udon hangni. Bad ukhot yapi. Apa kamaria le skeu kan ni kala yang joy bak le bak ban ye kan do yau. Jisu umpat poi hasnong henre udang don ha ka jaka bagamatha kala kan do yau. Jisu kula don hai yang bak kamaria bak patren ya ka kelabu dia ka haba kila yo i bak yang gerki bak bi pran sabar. Kila turai bak le cecentep ban ya mata. Haba kamaria kala poi haba don Jisu bak kala yo i u kala dem kru pas kerja temu. Cô Kenrad. Bamen dalat don hang ni. My brother Men jonga. Dalayap. Jesus saw her. Jisu lai i bagayam rukiju ke belawan rangkat berkat. Ulah seu kuslai. Baru lau natu dan lo. Hai bilang dia ulah keliki. Alipay ko kenrat. Kita coba. Jisu lah ya. Kumta kicu lo. Apa tak no ulah ye jauh.
Redon ru si balaon. Ulah penting ki sama tong barla. Balai chong na bandai ba ulah sulus ulah niap. Jisu U pang lo chi sien ha bola po chi ter. Kane la long krem bala set da umau ha tingkang. Weng no ya umau na hukum Jisu. Kamata ka para jong tau pelaya pelajebang. Kan iu tung shibun ko kenra latep yo u la saus ni. Jisu long ka hato ngam cham ong ba pin se iya ka burong muplai la da pinge. Kila weng no ya umau. They took the stone away. Jisu la khmer ba Jesus ong. looked up. Ngai nu ya me ko pa ba mela cha score nga. Ngati ba me cha score nga barabor. Here nga la kran kum de na kam ta ki pre ba tanang de. Ba kin dop ngai ba mela pha e nga. You sent me. And now lo me ka neu la khot la ka sur ba Called cha. out in a loud voice, Ko Lazarus. Domina. Ubaya pulami. Ya kiti ba kita jong u la spine ba kichai. and with a cloth round his face. Ba de ka ba jong u la sop ba kachai. Lao no ya ki. Jisu lo ong ki bat pelaj un le bon gitu ke pelawan tengok e kamaria ke lai iya ka bau Jisu la le bat kilang ngai thau. And they believed in him. Rela don nati ki pala la ya tu a ki pasti Told them what ya Jesus kata ke had ba done. Jisu la le. Kum ta ki parsi ba kira ba rindo ke la yalung don ba kila ong. Ayo nge ni ale. Ude ubri bu kita kishin. Dali sha bu le man na ke ko ko pa ro ki ni nge da u. Ba kira man kin wan ba kin pencok ya kata pulsa. Ni ba ka cai berre ba ka wei. Uwe na ki ba ka tem ka ya pas. Ulo do ra ba ka ta ka sna mo lo ong. Pim ya so tu ai ro am. Pim so tu mo. Don't you realize Ba ka mato ya phi ba unya uwe ubreu. have let one man Na ka bata ki upai ba. Ban ya ka ba anjat ba ka we ka cai ka kenca. Har di sha sem ong ya ka ne na ra de hi re na ma do la long lang do an ba ta ka snem. Ulai tu lupa ba udi tu saya na ka banta ke pai ba tu ba em tang na ka ta ta ki han re ba do lam chi ken hon ya ki ku play ki bala sa pret keleng. God. Kit na do ka ta ka si kerang ba ju ki la sela ban peniap yo Jisu. Jesus. Kung tao Jisu sem le jing le ha ba pa ha ni han re ula le sa ka we ka ka jan ki kan ja sa ka chnong ba ka ten e pran ha ka ba u ba sa ba la ki sem ba. Kapaska ka Jisu ka la jan. Festival was near. Babung Gibril na nok gentong kila elek sa Jerusalem. Mapandet iginiam gertong ke pencoy. Chua kapaska. Kila yawa yo Jisu. Badhaba kitang yalong makatepe kila kili paramaki. Pia perkata unang wan sa kapaska. De priyang kumno. Kirang bangando pagparasi kila penih Some hukum. Pharisees had given orders Baladadan manu-manu bakti hangno udo Jisu on ay jintip kenang bakin duk la bantian yo.